Kang Dadang, Kang Tatang, Kang Dadang, Kang Tatang, Kang Dadang, Kang Tatang. Kang Dadang, Apalagi Kang itu? Tatang, Kang Dadang. Tak ada dangdang, tak ada Dia dangdang. enggak rapi. Kasihan cakep celananya gigi tikus. Bukan, itu model. Style, 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 style. You cantik kayak Britney Spears. She say you beautiful, you beautiful. Selamat pagi sahabat dahsyat, salam hangat. Oh, gue gak biasa ngebuka acara. Salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga Indonesia. Langsung aja, berikutnya kita panggil Lila. Jantung hati gue, oh sini. Gue gak bisa nih, gimana? Lagi. Bos handal. Handal banget ya. Udah kan, gue cabut. Oh, apa nih? Oh. Oh, chat lo yang ngomong. Terus. Gimana Sher? Apa kabar Sher? Ya gue yang Baik, nanya. baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bangun baik. jam berapa tadi? Tadi baru langsung nyampe sini loh. Baru bangun langsung. Oh, langsung ke sini. Cuci muka aja dikit. Gitu. Musiknya kita tuker ya, musik tadi lo duluan ya baru gue ya. Iya. Ya wes deh. Ini apa nih? Langsung aja nyanyi. Lila. Yeay! Wah! Ini pagi-pagi kayaknya semangatnya semangat semua ya, bagus ya. Oh ini ada fansnya BBB luar biasa. Hah? Bukan. Ini dari mana nih? Oh fansnya Lila. Ini fans siapa? Cuma satu orang nih gue bayar dong 5.000 nih. Mana nih suara tepuk tangannya mana? Gitu dong. Pastinya buat sahabat dahsyat yang di rumah, salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga Indonesia. Hari ini kita kedatangan ada Lila ya. Ada juga, Celine Dion. Apa kabar Celine Dion? Sendirian lu di situ mundur. Gimana sih? Terus juga hari ini kita kedatangan artis dari luar negeri ya. Dari Belgia. Iya. Nanti kita akan speak English sedikit ya. Nanti saya akan bicara kumaha damang, kumaha kemana ya. Nanti kita akan tunggu ya. Tapi sebelum artis luar negeri kita panggilkan dulu nih artis dalam negeri yang, ini juga musikalitasnya mereka tinggi. Wah, Ekute. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Delia. Apa kabar Delia, sehat? Baik. Waduh, udah lama nih Ekute nggak main-main ke dahsyat. Iya nih ya, kangen juga kesini. Kangen sama aku? Hah? Sama sahabat dahsyat Raffi. Sama sahabat dahsyat Delia nih. Delia ini mau nyanyiin lagu yang mana ya? Ini single ketiga dari ketiga. album kita yang kedua. Hah? Judulnya Sakit. Oh, ini single Sakit. sakit ya? Nah, single Ini ketiga. ganda campurannya kapan dinyanyiin kalau single ini? Ini single kan? Bingung dia. Iya. Ini judulnya Oh, ada Luna. Bang. Luna? Ya, Oh, poninya lihat tuh. Baru lepas roll. Nggak, pasti baru lepas. TikTok ya? Iya. Ya Allah, gak apa-apa Luna. deh. Luna, Maaf ya. ini mereka mau nyanyi. Selamat pagi. Selamat pagi. Gue Nah, Dewi, apa bling-bling. kabar? Kemarin. Lama ya kita gak ketemu Oh, ya. ya, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik. Nyanyi lagu apa? Sakit. Ini kalau ibu-ibu arisan ketemu gitu, apa kabar? Baik. Sirik aja. Apa? Ya. Masa sih kayak gak pernah ngerti ibu-ibu arisan Oh, lagi iya. ngumpul. Kena lagi, kena lagi, kena lagi. Kena lagi, kena lagi, kena lagi. Ah, Bodoh. Ya udah kalau gitu kamu nyanyi ya. ya udah. Iya, Raffi. Iya. Ah ini lagi sakit. Aku lagi sakit banget nih. Kamu Ayo. lagi, ya sudah, saya Ini sembuhin lagu kamu. gue banget nih. sakit. Thank you. Hey! Luar Bagus biasa ya. ya. Ya, betul. Hari Jumat semangat, hari Jumat semuanya ceria di sini. Betul. Gak cuma hari Jumat aja, kalau bisa setiap hari ya, ngejalanin hidup harus semangat Bener. ya. Benar banget. Apalagi pas bangun pagi itu paling semangat, tek
setel TV, ada dahsyat. Wah. Pas setel TV, semangat, jadi pas setel ceria. TV ada dahsyat. tet, Ih, nonton Olga Luna Marapi. Ya kan? Terus juga, Olga belum mandi, ada belek. Udah enak Oh, aja. udah. Udah aku mandi. Udah kemarin kok. Hari ini Tapi mandi. rambut lu mancung ke kiri, ke Ih, bagus kanan tuh. tuh. Hah? Ngek gitu. Jambul kiri gak? Jambul ke tengah dong. Polem. Kiri. Poni lempar. Hah? Poni lempar. Yap. Tapi hari ini ya, Apa? ini bakal spesial banget. Bener. Ingat nggak kalau misalkan Dahsyat itu selalu mendatangkan tidak hanya artis dalam negeri, tapi luar negeri juga. Betul. Ya nggak? Coba. Menteri pernah. Pernah. Ini artis luar dalam nih. Satu ini. Ini bagus loh, di dalam negeri terkenal, di luar negeri terkenal. Nah, Iya. ini sekarang nih. Pernah dengar lagu? Na, 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 na. Oh pernah, aku Itu tahu tahu nggak? lagunya ya. Itu Ini penyanyi. Ini penyanyinya itu dia jadi tuh lahirnya di Turki. Di Turki. Tapi Turki. dia apa? Turunan belok kiri. Salah. Sini gua kasih tahu. Lo bilang apa? Turki. Turunan belok kiri. Salah. Turki turun pakai kaki kiri. Gimana sih lo? Turun pakai kaki kiri. Enggak, katanya nggak boleh. Harusnya pakai kaki kanan. Oh, ke Turki. Turka jadinya. Turun pakai kaki. Ya udah. Terus apaan lagi? Ini, jadi penyanyi ini lagi ngehits banget di Iya. radio nih lagunya. Nah Oh. sekarang kita datengin ke Dahsyat. Oh, Mau tahu gitu. siapa? Him Damsik. Bukan. Bukan. Oi. Bukan. Siapa? Ini Namanya? perempuan. Perempuan cantik, seksi. Latino. Oh, pasti perut-perut main tari perut gitu ya? Bukan, pokoknya seksi deh kan. Cantik deh pastinya. Oh, Mau langsung gua kita tanding. panggil aja ya, kita Boleh, tanya-tanya ya. Panggil. Langsung aja kita panggil. Hadise. Hadise. Hello. Halo. Oh. Hadise. Wow, hi. Hadise, how are you? Nice to meet you. This is yours. Yeah. Thank you everybody. Hi, so good morning. Good morning. Welcome to No, He's looking he's at my not legs. dangerous, but a little bit crazy. But there are so many beautiful girls here. Oh, Ngerti nggak? Nggak ngerti. Ngerti nggak? Ngerti lo. Nggak ngerti lo. Nggak ngerti lo. katanya so many beautiful girls. Katanya begitu banyak perempuan cantik hari ini. And you. Thank Beautiful. you. Thank you. Hadise, is it your first time to Indonesia? Yes, it's my first time and we're really thrilled. My dancers are here. Oh, My really? manager is here and we really love this place. You guys are so warm and the food is great. The food is great. Oh. I do agree with you. Dia And welcome bilang- to Dahsyat. Excuse me? Welcome to Dahsyat. Thank you. This Thank is like you. the #1 show. Yes, Cie. yes, they told us. Bi. Gue bilang ini show nomor 1 nih gitu. Oh, dia pertama Terus kali udah di Dahsyat. Iya, pertama kali ke Indonesia, pertama kali ke Indonesia juga. Dia pertama kali ke Indonesia. Dia pertama kali baru ngeliat orang gila kayak lo, dia bilang tadi gitu. Iya. Terus jadi single Doom Tek Tek yang mengantar Hadis Dum itu tek tek apa bedanya mami mi tek tek? Beda. Mie tek tek makanan, dum tek tek lagunya dia single. Ya, jadi Single ini, hits. jadi ini sedikit intermezzo ya. Jadi sedikit informasi bahwa single Doom Tek Tek yang mengantar Hadisnya mendapatkan tempat di ajang Eurovision Eurovision. Song Contest 2009 mewakili Turki. And Great, and great. you're from Turkey? You were- I'm Turkish, but I was born in Belgium and Oh, I you- still live in Belgium. Oh, Belgia. Oke. so good. Ngerti nggak? Gua Ngerti nggak? Ngerti nggak lo? Ngerti Dia nggak? itu memang lahir di Turki tapi dia memang tinggal di Dia tinggal Belgia, dan besar besar di di Belgia. Belgia. Gue sih ngerti bahasa Inggris doang. Aduh. Okay. How do you say? Can you tell us about your single Doom Tek Tek? Yes. Dum tek tek. What is- Hidung lo what is- bau ketek. What is the title? Why the title is Doom Tek Tek? Well, Doom What Tek is the Tek meaning? is actually, for instance, when you say when you're trying to describe a beat of a beat. song, you do like Something boom like that. boom boom or boom, boom. Okay. baram pam boom, and in Turkish you say Doom Tek Tek. Oh. Yeah. And can you still speak Turkish? Like, Of course. Yes? Of course. okay. Of course. Jadi gini.
Nah kalau misalkan, jadi dia bilang kalau orang lagi denger beat music gitu kan kadang-kadang dum gitu. Kalau di Turkish itu dum tek tek gitu. Nah kalau di Indonesia Dangdut tatang, dangdut tatang, dang dudut tatang dangdut dangdut. Gendang. Okay. In Turkish, they say like dum tek tek. Yes. In Indonesia, they say like a dangdut. Tatang, dangdut tatang, dang Can dudut you tatang. say? Kalau mau belajar sama Oma. Okay. Dang dudut tatang, Dangdut tatang, dangdut suara gendang, dangdut tatang, Dadang, kang tatang, kang dadang, kang tatang, kang dadang, kang tatang. Kang dadang, Apalagi kang itu? tatang, kang dadang. tak ada dangdang, tak ada Iya. dangdang. Enggak rapi, kasihan nih cakep celananya gigit tikus. Bukan, itu model. Style. You cantik kayak Britney Spears. She say you beautiful, you beautiful. Like Britney Spears, she say. Tahu Britney Spears yang nyanyi warung doyong? No. So, how do you say? So now you live in Belgium. Dia Yes. nanya dikit ya. So now you live in Belgium. Yes. But you're from Turkey. Yes. Yes. The culture between Belgium and Turkey, it's quite a different. Yes, it is. It's much different, yes. In Belgium, for instance, everything is really well organized. Yes. And in Europe. Turkey, it's a little bit more, like we'll see, we'll do it. And everybody's really, always in a chilled mood. Yes. A bit like Indonesia maybe ya. Is it like that here? Yeah, like really santai. Okay. Kayak di pantai, chill kayak di Chile. Mas. Gitu. Is it involve your music, the culture, the difference between the culture? Bentar ya. Ini lagi syuting, Mas. Mau jualan di luar, ini lagi syuting. Lagi wawancara artis. Ya. Oh, he's a comedian. Okay. So, bentar nih mau dijawab. Yeah. Is it involve the culture between Belgium and Turkish culture? Is it involved in your music? Yes, definitely. Because I am Turkish, so I have Turkish blood, and the Oriental feeling that you hear in my music is because of my roots. Okay. But at the same time, I was born in Belgium, so I kind of do the East meets West. Yes. That's actually my way of singing. So it's kind of a fusion music. Yes. Quite a mix between East and West. Yes. Yes. Okay, cool. Oh, Olga, So, sedih mau dia langsung Luna. dengerin? Bukan dia sedih, nggak ngerti Kenapa? bahasanya dia sedih. Dia sedih. Gini, sini. Gua jelasin. Lu jangan sembarangan lo, Pi. Tadi ngerti nggak apa yang dibilang dia? Ngerti. Apa? Ngerti. Dia sedih. Gue baru ngeliat kayak ini dari dahsyat episode 1 sampai sekarang. Mukanya sedih baru sekarang. Sedih kan nggak ngerti gak gue. Mendingan lu ini deh ke pojokan di WC situ sekalian. Enggak, sini gue jelasin. Jadi dia bilang, Hadisnya bilang, nah dia tuh kan orang Turki, terus tapi dia besar dan lahir di Belgium. Nah itu menginvolve sekali musik dia karena dia bilang itu percampuran antara barat dengan timur. Karena kan Turki tuh budayanya juga agak ke timur-timuran. Nah di Turki juga dia bilang itu adalah darah dia. Dia tuh lahir di sana dan itu adalah darah dia. Pasti Tuh dia kan, involve. kita ngomong aja dia nggak ngerti sama kayak gue. Ya iya, dia emang bukan orang sini. Hah? Dia kan bukan orang sini. Gue tahu orang Turki. Iya makanya. Gue tahu orang Turki. Lo tapi Lo orang- lihat aja gespere kayak gespere pitung. Bukan. Oke, dia tuh sampai dia bilang, he's funny, kamu lucu katanya.